Matawatula Samoa Entertainment TV vaya pia ile ne foi tulama na tamua. Watu alfa afenga ngai no fo Maui Australia ile tula fono al malo New Zealand. Tina Samoa to olua ola avesea le kulai olo na faoso. Ile tato fa talroanga male sunga fa afenga nga. Ole va lele le New Zealand le malanga tula sunga fua ana nafi numero iva tolu. Aina ala no tua ye piki la na ato malo na faoso. Talwe yeita maiti na abane elo latu aingal mlava alele faleolo. E alatu ma abatu New Zealand. Sa mea manu e toe whaafo i whanau la itia i Samoa mai New Zealand. Talule se sea le ofisa malanga New Zealand. Ma toe whaato e sea ne ai. Ai ua umia i malitaimi o whaatalitali. Ma tua iai o na piki ana ato. Peitai. Sa unol whaafenga inga tatu whaataloanga e tu sama moli mau. A ofisa o le customs ma le quarantine New Zealand. O le CCTV e le customer New Zealand o lo mawale le iai fōlingo nei tina. Ma le tele ai ese mai fafo. Ma le kulaia. O pepa whaatu mo le customer New Zealand po arrival forms. O lo wha amawai ngua o nei tina. O la tua tusi ma la telefoni au kilani New Zealand. E iai fo i wha amaumaunga po tax o pieces na siaki ai. Ia ato nei mailem leva alele ia pia. E loa ai au lava mea tō tino. Saunuol whaafenga inga tātou talnoanga. Watu inatu nei i le ofisa o le customer New Zealand. Le mata upu i leo. Whaatasi ai makopi o arrival forms. Mali CCTV footage. O lo o mawai le ave isea. I se tūlanga whaasoli tūla fono. Male mautinoa. O le kulaia a leisi pasese. Ua tatala mai nei le ofisa le whailau tusi o le fono au whai tūla fono a Samoa. Le ava noa mo le tunu lau te le fia whaali fina ngalo whaatau. I le ilo ilonga o tūla fono tau whaofi. O le ilo ilonga i whai le asolulu. Asolua o kuso. O atai au e whaatau i le tūla fono tau whaofi. O tau taunga tūla fono whaaptunga tupe lumana i manuia o tangata lua o lua tolu. O whalau i tele mai e nei mo so stasi e fia whaali sono fina ngalo. Ia tau taunga. E o ane le ofiso le fono, pe tusi atu foi. E toi whaawa wai le au nanga le official komisina o Samoa i Amlika Samoa i le so mai lona ofisa fo i Ottoville i Tafuna. Mai utapuni atu mawai nei no whangasa whaafoe mai ai lona ofisa mo le fitu tausanga i whangatongo. Peita il ofisa fo e le lotoa mo business le moso oi le unit kasi o valu. E le mamao lava. Ma le whanua o Samoa i Tafuna, sa unol konsula o Samoa le sunga whata Brian Kai o tato whatalunanga taluai. O amata fo on tapena le ofisa o Samoa e whauai i lona whanua. O fesuia i ngā whanua i a Samoa, na toe wha amautu ai taluai nei, i le taimi o wheiloa inga ale atoa o Samoa. E ui wa tau mamao ma le tau langa i whangatongo le ofisa o konsula o Samoa, ai wa se e atuai nei, i le tau la inga o pisinisi ma ofisa o le malo, ai o le lata foi i le malai valele. Ua savali nei whawa i aso talu o na mai a au mai le whai unga le wha masinonga. Na whaalea o ngai nai whaasalanga le sunga tuila e pa ma le tau whaale ala i le pule. Le ana whaasala le pale mene mo le umi e lua tau sanga. Pe ona silfi o le whai unga le wha masinonga na au mai. E le ngata ina soli tu la fono le whaasalanga na whaia. Ai ta tau foi ona toe maua o la ua tutongi ma la wha amanu ianga uma. Mai lava le taimina amata whaamalo lo ai la ua. Mai o la tiu te to tonu o le palmeni. Pe ta i fontanga masani le sunga tuila e pamale au whaasalau le vai aso mawai. Na whesilingi ai e tu stala i o la ua tutongi. Poko e mua me lo tutongi pe polo i e tamsina. Ni mano. Ale. E kausu e aku ia. Ia whamatala. Fia marmara mai ai. Ia. Ava pe maua mai. Ia kaua kulele vai. Ai ri maua. Ava e runga ngā tausu e whamkara. Ia i loa. Ia i loa komu. O lea komu. Le mele whamai ai. Ia kokomu. Ai a whaipuru. Ua le ako koa, e mafu e sea. Me langa. Ai si foi mea kipi e se ave de la fonga. Al me langa e kaonga kilo i e titeos.
Pe ona tato mo I reporti o lea fai unga le whaamasinonga o lea ua mai a whai lo mai e whonga whetalai. Ua toe awe lea whai unga le whaamasinonga o tarasanga toi loilo po o lea pili. Ua pa ua nei le tau le sua umol masina faule nei o kuso e peon whai lo mai el whaamtalanga alo ia mal minister o tupe le sunga mulipola ana rosa ale mulio o. O le pensini wa pa u le ono te simal valu sene le lita. Mai le tolu ta la sulu ono le tolu ta la iwa sene le lita. O le kiso le wa pa u le 5 te simal le tolu sene le lita. Mai le tolu ta la sulu ono le tolu ta la se fulu sene le lita. O le kalsini wa pa u le fitu te simal fitu sene le lita. Mai le 2 ta la fitu iwa e 2 ta la fitu tasi le lita. Wa iai le swinga pa u ilalo le tau swa u e so tanga. Ile ta tianga falva malo o iai nei le maketi o le foi o loa. Manatul minista mafu angalava o afianga po ofesu ia inga o le tau o le swau. Ona o le tau i Lucia ma Ukraine. O le tulanga o te mau ainga lalangi. Ma le whaatontonuina mai le OPEC o le supply swau. Matangi ai le o ngā tusa o naitu umail taimi nei. Mai tawina le so o ai o masina i lua o pa ul swau o mai ai ulai ma o kuso. Ia ulai sa lua tolu tesimu le iwa seni na pa uai. Mai le tolu ta la fasfulu tolu ta la sfulu ono. O le kiso sfulu iwa tesimu le tolu sene sa iai na pa uai le lita. I le tolu ta la tolu 5, i le tolu ta la sfulu ono. O le kalasini sa pa ule sfulu iwa tesimu le fa sene le lita. Mai le lua ta la iwa vale lua ta la fitu iwa sene le lita. E mo le taiminei, tau fau wal pensini le utolu ta la iwa sene le lita. Kalasini wa lua ta la fitu tasi le lita. Ai o le kiso le utolu ta la sfulu sene. Inisi o tala wa moli aine leo leli ilua ono tau sanga ilo na sootanga. Ile maliu fa afo se i o le tamana ia soa ile awala ile lovaya il pole sto na ina te anei. O le ta vale lea mai salani fale alili na alu lavaya ile leo ile awa uli o le songa fuana nafi. Il tato to e tuli loa ino le neimta upo mai tato li poti le sa. Na sa uno el komsino leo au pa aulongo i tino Filippo. Na mawatu ala ta wata mai mepu e ata la lata il mea na tupu el fa la milavi. Na mawai le taabale le taimina la vea ai le tamaya valavala sasa ile po. O mo liel av taabale le fa tamala, wa afu ai le maliu, pe on ta ua komsina. O masalomie o sa utonu le av taabale na ua fa ilo atu el ofisa o leo. Fo linga o le taabale mai le video le na avani el falolo Frankie, supermarket ila lovaya. Ai tato ulua ili poti o le falavelave lea, na tatalo tueltina ya telesia valavala se umontafa. Ile tunu lau tele efsosoan yane ili sa ilingol mafu angol maliu lonto lua. Sa yayo na masalonga pena fasi e seisi peitai. Ole ufa amaunia mai leo. Ole taavale na fainai. Ina uatoe alua tulava le ava taavale leo. Na taawel tina ya telesia to ono le la fanau. Mai olona to alua e fai ngā ruenga ole la to ainga. Faisi leva ole fiafio le stonai. Ele imanava tulava e masania ya e mana vane le fiafi masavali atu e moto atua ilo lato fale i palisi. O Tanielu po te leo to ititi lava o ile afenga i palisi le tamaya valavala e sa tiolo le tavale. O le tala tina ya telesia o le tau ainga o lona to aluana Vili atu tuso le tasi le vavea o le sa. Malato woa ilo le falamai. Aina matua fa te ia le vai atu o taatia mai lona to alua. Ilunga o le lau le falamaliu o le falamai. O le tamaya valavala, tolu fitu tausanga sa whainga luenga le chafa sanitation i moto otua. Au nolti nā, le tātou whaatanoanga ele i iai sona mnatu, e o olona ainga i se tūlanga whapea i le nei vai taimi. O tali vala au wail pūlenga o tūlisi Amerika Samoa, e le vala au lia al mtanga luenga o tūlisi o Samoa, ina i o lato whaia se whaalauloa tu whaatasia Samoa na lua, e ala le malanga whaalauloa i Australia le vai asola nei, e pei o na malanga atuai, whaaton silo le pūlenga o tangata siasi Amerika Samoa, le fionga tai malangi mini tuia, ma le tasi o le ofisa, ai o le fionga minsta o tūlisi Samoa, to e sulu Cedric Schuster, ma le ofisa sili pati vaine te vita. O le malanga whaalauloa le a whea ai taulanga te tele e tolu o Australia, e Brisbane, Sydney, ma Melbourne. Sauno ai le fionga tai malangi e le mawhai o na whaatau vā le territory, i maketi o lo maua i Samoa, ai tele fo i mata anga i mawhai o na ofo atu, mō tangata siasi mai, ai o lana whaaftai. I le pūlenga tūlisi Samoa il vala aulia,
O le a mauai ma se avanoa fa alau loa tuai ma Amerika Samoa I maketi Australia. O le maketi mawalunga lava le teritori o Amerika I matu. Ele ngata ina tamawhai e una I mai e Samoa sifo tuli sia I tutuila. Mamanua. Ai ala fa apena fo e soso anyai. Mo tangata taunu I tutuila. Yo o atu I Samoa sifo. La Samoa Entertainment TV mai e pia. Whaupunga o tamua le aso atayao. I le alofo le atua ai pasal fuene.